bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. uMiselwe ukugolozela abaphathi boKhozi kuvela ukuthi uzidonsela amanzi ngomsele ngokugolozela abaphathi umethule okwenzeke emgwaqeni uKhozi FM uMiselwe omise kulesi siteshi ngolesithathu. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili kezo mina umfaze umuntu ungakho bathi ila sibona amagumede mhlabe emangabe usemusha like kanza phinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Kuvela ukuthi uzidonsela amanzi ngomsele ngokugolozela abaphathi umethule okwenzeke emgwaqeni uKhozi FM uMiselwe omise kulesi siteshi ngolesithathu. Umthombo uveselezwe uthe bese kunesikhathi abaphathi bomsakazo befuna ukuhlangana noMiselwe ngoba kunezinto abangeneme ngazo ngaye kodwa laphana abachitha njalo ubehlala ethumatasa cishe sekuphela izinyanga ezibili engatholakali lokuyinto egcine bamemphinjeni abaphathi kusho laphana umthombo. Uthe ithimba elesiteshi lonke liseDrakensberg lapho kuyobuyekeza khona indlela eliqhubha ngayo kulonyaka kodwa uMiselwe obekumele abe khona akalibhadanga lapho kumele engabe ukhona naye kodwa nalokhu lekwethumatasa kubacasule kakhulu abaphathi boKhozi lokhu ngoba bebekubona ekuyithuba lokuthi bakhulume naye bavele bathatha isinqumo sokumkhipha emoyeni kubika laphana umthombo ucela ukungadelela nangephutha. Omunye umthombo uveze ukuthi ngakho uMiselwe engazwakala emoyeni kodwa bona bengabaphathi bebengakatshelwa lutho laphana bebengakezwa lutho ingakho nje engazwakala emoyeni kusuka ngomsombuluko. Kujwayelekile batshelwa ngoWhatsApp ukuthi yini kulokhu abazi nokuthi kwenzakala laphana kuchaza umthombo. Ethile uMiselwe uthe indaba enkulu kakhulu angayazi lena ephephandaba elimthinta ngayo indaba engaka hayi mina ngiyazi ngiqala nokuyizwa kusho uMiselwe laphana behleke maqedo wavala ucingo kuze kwashaya isikhathi sokushicelela laphana okukhulumele SABC uGugu Ntuli engaliphendula ucingo lwakhe nemlayeza yathunyelwe yona ku Twitter ozibiza ngoSandile Mkhwanazi ubhala ukuthi uMiselwe umiselwe ukuphuthwa imihlangano emithathu kusola ukuthi usebenzisa uKhozi FM ukuziphushela izinto zakhe laphana kubhala lo wesilisa laphana. Abanye abalandeli bakhe babuza ukuthi uphi ekhasini lakhe ku Twitter laphana ngoba engasazwakala uKhozini. uPhilani uthe usuxoshiwe yini uKhozini kunjalo phela. uSandile Dlamini uthe eyingwenya awasawuzwe emsakazeni kwenzakaleni ke. Mina ngizofisa ukuzwa ukuthi wena ekuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba ahlala laphana eku-comment section siqede khona le ndaba. Ngaza kwethu izona indaba ezihamba phambili ekade sinithatha sinibeka kuzo kwezihamba phambili laphana. Ngakhohleka ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.